location buat sekto hamnya tapi ya nanti guys ini kisah no rumah tongna selam nih biar lanya khai mani ta ke rumah guys tongna selam nih biar lanya khai mani ge aro kisah ko hai no chahum rok kisah dia tuh just ko 100 rupees nih kisah hum tolai mani 100 rupees nih ge apa no kisah hai no ta thanda nih oda lai to ta hai no Kami orang kita tanah semula. Gai location buat sekto hamnya tuh nanti ya nanti. Gai ikau hai location tuh. Gai kita mana mau tamu sahabat kan ini tamu mana angkun sia mana di ikau. Gai apa itu? Ikau aja orang gai tak kuat di sini jadi bahkan tirok hai tirok karena buat mungkin sekorja gai. Apa itu? Lagi roh tuh juga tirok. Jangan masih mau. Apa itu? Kan di sini. Aku waktu itu kerja di yang tu lama gar lagi tunggu jadi saya park ke tu itu no ada habli ya tak sebenarnya ada putung dua habli ya ada okay yang ada cara kau apa itu ini ada saus tu ini sengkeni phaleo kep kare ini apa no sengkeni phaleo tu location tu ang tu macam tu kalau kamu jangan cuma Sari grogo mungkin tiap naik coba no hemat tunggu sal thanda jaro apa no yang gua borak kau aja tunggu mik mahap lagu macul lagi tu tamjan ni khalai yo ini semia ini yang tu ini apa no mik mahap lagu macul mana gua tu tapi ke tak mik mahap lagu di jora ya tiba gak mik mahap lagu kan naik lagi tunggu no kaya tiba jadi apa no hype no nge itu nah ini terserah tam chanai Rest house, mau rest house tu, naik rest house baik kok. Yang dikira tu sikaplah. Dia apa nak kena ketamu jatuh baik kok. Mau nggak cintir pada condition. Nana di tu cintir pada apa? Oza ya fanta tak zaman rom di ni. Out lah aja kau. Amai rok fanta ni, buat pada condition kita lah kamu himang tong cina. Nari plastik rok lama kita pun dustbin rok rey. Awak pada condition. अब तो जस्ट साधारण तो लोकल चाहे तो बा गई जमन चिनी स्मार्ट सिटी आगुले या बागा तो लाइन तंग नहीं और ला रहा वो थंग ना री वो मन लग रहा बुरम दी साना थंग के उधर तो फ्लैश नहीं किसी में पड़ों तो से नो गोदो अब हाय रहा बेलाय मसंगिया कैसे फ्लैश बेलाय नाइट हो तो मनी गई अब हाय जा रहा हम हाय रहा नाइट किया था कारण साना थंग के मिजोरम लोग थंग ना जाम लोग आसक नु गया था yang ni kayak jatuh mau haimang condition Ufur aku apa nih yak nih rok yak aku malah sini sih malah lihat so apa no tahu ke so apa no kita tahu sampai yang mau ya kita tahu tang lah nih orang tam tuh punya hadiah dia punya orang punya so this mana